Saya daripada tim PSS nak tanya beberapa soalan boleh? Boleh. Apa perasaan akak sebelum dapat result SPM? Perasaan saya berdebar. Berdebar lah, rasa takut gila sebab kita tak tahu kan kita nak dapat apa. Takut sebab takut gagal and tak dapat sambung belajar. Gugup lah sebelum nak tengok pun. Istighfar banyak kali. Lepas tu Bismillah masuklah semua tu. Akak lebih prefer study malam ke study pagi? Saya prefer pagi lah. Study malam. Malam lah sebab kalau macam pagi tu dia macam ada gangguan like kena buat kerja rumah, ada bising-bising, so better malam dia senang masuk otak.